Nda, ndiko nitanganedza. Ndi show ya Mavhevhee yoto thoma na msedari na main event ndiene mwene wa dwala na musi o dovha khori bvisela su zwoṱhe zwine ani zwiḓivhi ara ni tshi zwiḓivha artists dza Vhavenḓa ndi dzone dzine ari ḓivhi mafhungo adzo oṱhe mara na musi ri ḓo make sure ri vhudzise zwoṱhe zwine a dovha khori dzumbela kana khori dzumbulela zwone na musi me sure koni tanganedza sure show yoto heinoni ndi yoto thoma ya Mavhevhee sure zwombere mafhungo manzhi dai sa ḓivhi uri khou bva ri tshagayo mara ri ḓo vhona plan ḓo zwi vhona nḓilani uri okay so main ndi nnyi zwavhuḓi kha vhathu vhane a vha ni ḓivhi hangei nnḓa vhene vha ḓo vha khou ṱala interview vhathu vha nḓivha ma vha to ḓipengisa vhathu vha to nḓivha vha mphedza ma vha to ḓipengisa ngauri ndi khou bva gai na muna ngori na thoma u vhalela dzi artist dzoṱhe dzine na ḓo ni khou dzi vhalela dza hayani ndo no shuma nadzo ndo no vha fhethu nthihi nadzo hu ḓi tou vha uri ṱhamusi vhathu vha nga ḓi tou vha no tou livhala ndi a zwi vhona musi vhathu vha tshi sokou tou bvelela so out of the blue ha vha tshi khou sokou vhidzela luimbo lwa kalekale uri ni a nḓivha ini hu ḓi tou vha uri ṱhamusi image a iyo so main ndi lutendo mudau nda lutshela Venḓa haningei mutukana wa kasini tsianda hanefhaḽa tupfukhanyana ra vha ro swika shangoni ḽa hafha ḽo kula kuṱuku nyana sina tsha kuma ndi ḓo lwa nengo uri nga maanḓa zwithu zwi tshi thoma ndo vha songo ya dzhena khazwo zwo ro itea mina nge murahu ya so ya ndo alutshela da ndi muthu ane nda wanalesa Joburg zwino dzina zwone na zwa personal ndo ḓo zwi ḓivha na zwi right ndi vhona ungari zwenezwo zwi right so ndo fanela kuamba zwori vhanzhi vha tshi ḓa kha ini vha ni vhudza dzi track dza murahu vha tshi kuamba dzifhio track dza murahu kana dzi track dza kale ndi nnyi iwo ḓa zwino huna this kid dzina li necessary as long as na no ndi ono mu plug ama u blind ndo no muvhona u blind so ndi artist ndi artist upfi Neri Bestes I'd like ara ndi songo liamba zwone mara upfi Neri something I think una luimbo lwa khou ḓa lwa feature na Romy as well asikura tshi wa comment ḽiṅwe ḓuvha hanefhaḽa kha zwi status nda pfa tshi kwamba zwa Limpopo flag zwa murahu hangei zwine na zwo ri luimbo lugai nṋe thi tsha lu ḓivha and last time ndi tshi lu thetshelesa I was like it's not all that havha navho to the top mandi na mizo mange murahu arali khou ḓi amba na dzi artist dzo no nga vho Cool Fellow ndo shuma navho dzi nyimbo dza baya to vhori dziṅwe vho tsha dzi ḓivha nga madzina vhathu vhe a vha kha gaming nga tshifhinga tshetshila vho Easy T vho King Rap I mean vhathu vhene vha kha ḓivha hone zwino vho Fizzy Cash Flow we did a song back then so arali muthu a vha tshi khou mentiona vhathu a vha khou ḓi tonga ra nḓivhi zwi amba uri na vhone vha ḓivha vhathu ngori dzi nyimbo ndi dzedzi dzine ra khou nyimbo nthihi so ine ra sathu dzi pfhedza dzi nyimbo zwi amba uri thaidzo ndi inwi ma so arali ni komba mafhungo a so ni tshi ri back then ene vha ni khou zama mbari mini because muthu a nga fila uri back then ndi 3 years back a nga fila uri back then ndi 4 years 5 years or 6 years so back then kha ini ndi miṅwaha mingana okay arali zikho uri nṋe ndo thoma u tou ṅwala ndo thoma nga 2007 ndiye nda thoma u ṅwala ndi tshi khou ṅwala na dzi poem ndi tshi khou ṅwala dzi poem nda ṋeṅwaha uthi ya tshi ṅwala badi dzi poem tshone tshifhinga tshe nda thoma u ṅwala areri nda ḓa nda thoma u rekhoda nga 2010 ndi tshifhinga tsha musi ndi tshi khou dzula ndi khou ḓi dzula Cape Town then areri 2011 nda shuma na Mjay ndi dzi back then dza hone dzino ndi khou tou ndivhetshela timeline ene khou ṱoḓa ni vhudzisa nga Limpopo flag because ne personally ya zwo but maybe vhe nge ndani zwi ḓivha uri itiani but nda ṱoḓa ni vhudzisa nga Limpopo flag uri ho itiani ni tshi shuma na Mjay like ndo soko ḓo zwi na ni khou shuma na Mjay nda sa ḓi zwi ni collab kana ndi mini but at the end of the day ndo soko vhona Limpopo flag i khou bvelela ho itiani hafho fhethu ḓo mbudza zwi zwo ḓisa hani uri ni shume Limpopo flag na Mjay okay tshifhinga tsha musi Mjay ya u kha ḓivha ma ndi khou tou amba ndi tshifhinga tshe ya so zwa zwi khou itea nga nila nḓila ha sathu vha na vhathu vhanzhi ha sathu vha na vhathu vhanzhi vhene vha khou pop up ngeni nḓila nda ndi Cape Town and then ndi tshi khou tea ya Venḓa and then nda humbula uri
hoti andikopfuka nga Pitori ndasvika ndarekoda rwimbo mara ndasadze zvori rwimbo ndirurekoda gai Pitori then ndari ndichikobuya ndaputsikura kwa MJ ndisati takuona kwa MJ ore ndina rwimbo ndinorekoda mandenga ndandalorekoda afona MJ ara no it's cool arauri kama mafungwe kubadilana na mina zote ara no auna taizi chuna chinhu chenanga ndiwa ngacho it's fine and then ndoro mwana ndindilani ndichikubva Cape Town ndichisa ndichisvika Pitori rwimbo rwaropera and then was a collab ya mina MJ zvakuti bo ndisokosvika studio apala ndasvika ndarekoda zvone ndalisa I think in 30 minutes rwimbo rwaropera urekodiwa rwaropera umixiwa zvote roperera rothe and then havorina hauna space at least ndanoita mina space and then MJ yambodiri ndi valley space machera pano okay no valley space ambani something and then ambodiamba something and then ndadi unomcredita the party ya MJ ndine ndinomcredita I didn't know ndimcredita ngandela because arasi dla zinyimbo zasatuva zinyimbo like zvini angapita musika gaiga ndoskonda mwaro ri ovahone kana ucompose kana ita mini so rwimbo rosokufindira main event Limpopo Flag ndakunori featuring MJ nganthani uri ndakunomcredita uri he's there and also ndandikonongojia some of his friends yes so ndikusimbisa ri notuma record anga Limpopo Flag ndezvo nakomezvana asino rwimbo ndatamura so notuma nga 2010 then 2011 atoma nga Limpopo Flag so from there kauti vanji vene vakuzvidivei hova na group yemain yavakaya uri ndisaspoile zviti kuderudza ngayo group ri yotoma gai waitiyani none group ipfimeni none nani nanyi none waitiyani zvino nisavani naye dori tauti zero waitiyani okay just to rizvikate short nyane tomani rudzo ri group yotomisa hani none nani nanyi group yotoma nga 2010 ndichirekoda rwaro toma then Cape Town ndotangana na this guy Cape Town anenge and then we did our first song. Actually, we did a couple of songs. Ndikom Zero, na me. And then after that, Rambo Nambara decided, no. Arrange combine as you tuma. Ribon is organized Sani, and then Jezula Rono. Because it's another what here guess is up the wood. Arrange combine a Sokoto Yapanda River Billy, and then Jezula Rono Wapanda Ningi Renga this splitter. Mwana mwarana zinala group where atoma ya chifi Venerize ndandi chita na mishumo na Extreme Seas ndiakwe group yatoma ndikona kuti yatoma nga 2010 mara kari ndotomushuma nawo la munanga 2010 achava show uri 2011 ane so group yobva hapo so uri rwimbo rwa richikojena ka so noita project ingana niche note ka Venerize ni Venerize right Venerize yes noita project ingana like single ingana maybe mixtape ingana kana novi anaita kana ngoita I don't think roita project Robert kushuma na project the single zawadzingi that's more than 10 songs rirote mara richikati shuma rote andoita project za 3 and aita project team okay so nani individual kana navani vatu vene kana riri indie artist or indie group or nani vatu vene va under recording label or vatu vene va ko manager somewhere or through the journey of the Venerize no we never under something or under someone or under recording label wait there tarits them na zingo zingi zone ndazdiva aremo berava under recording label mara robe ara manage dana wait robe ara manage mumwe abato yabe ari manager ndithanya nimpeyo are manager and then fene abantu udizwe fene abantu ndikomdiyo tikolo zolu fene abantu anymore zezwila ma
ane kwamba na ilingo doa bala kwela zonkolela so acha bafeni abantu ndani chimbona baada ya kupusha zinyimbo zima acha pusha kwela zo familia Tanyani obya Tanyani mpewe bya manager roya rato do manager wanga yemwa uti chaidibana ngadzina uti yayi mungana wa Chilizi Market ndio la FWO watch manager FWO baba ngana so Chilizi Market achi ko to this Venerize uri ibe ko chimbana na FWO maranga sikono uri arifare nga hapa noni ado yafara na FWO so aripasa mumbi kana mungana wawe mara utonga snap tanzi zo nazo ni apita zone so ndio atabanyomba manda mutabanyanda Tanyani mpewe follow for ya Toma Richia so, no Richia kadzi follow off just not with the faces very like nani pasi ya mtu kana akutia so mbusire koteva ndio ri just uri vatu positive sama say ngori ndimbuze important so obviously now we are personally there was very main event and mtene acha cover rise and all that but nisa tuzikwa mezo ndiko the faces very hoitiani kave wena Tanyani mpewe ni sala ni manage wangaye and ndiko to diva zori nichi sala nichi pambana hoitiani kave na rise like ndiko to diva chitori actually hoitiani umvesa but ndinga nitalichizori at least dia diva zinu zitu zori hoitiani ara ndika to zumra of the obya bane imwe show amavere yangi amavere so amavere yangi oba nila show like nanendari zwakaleka do muimbi 19 ogurunga yani gembra ga 19 oguru so amavere yangi rarika hauna show I think organize ngatsepo amanyisa records aritskuri yeah so zona nenda ndikadivanda tsepo manyisa records ngachila chipinga so aburi zvachikonda bado rini perform cause ara nichingazidiva like ndi vurwadze artisting imwe zvokuita zvino so rini artists dzitemedzi dzilengo svika gigini dzitode uperforma late zvakataka zvoso ngomvesa like tova vurwadze artists dzimwe na dzimwe ngendini so I think artists njidzolengo svika so asava na chifhinga chinji chori vanhu uve navene vado performa like later utoma vo 10 kana utoma vo 11 muno moto do performa late on utoma udala vatu so don't tell chedzero ite anliya do zo do rina car rina zoitea we rina I think we were on time utovo rina raro ko Genesis wa late from the get go raro ko pangwa late and then ndo varina taizo na ila late mara I was like it is what it is ari tangodra nerari ko Genesis wa late rata kwa vala nerasukada chipinga cho jena chori nerijene chaburu cho swika ndiapo kuti mu Genesis dzimwe dzi artists zvino dzi artists zipito dziyama andika story dzipio cause honestly ndanza ku focus akori artist pio wena focus ko jena nenda ndo focus akori ndikuti yo jena mara nazori nekana dzimwe artists dzotolenga ndasaka zvidiva ndati wanza kupesa zori kuita yamene cause noramba ngati generally kama pungwa show ndichiswa show ni yona jena stage ngachipinga changa ra performa ndaba zori kana dzi politics zikuto chimbirisani ati jeni so chipinga chapa chikuti kupushiwa zori kupushiwa pe I know ngaf pass me nga o'clock ngakora pass nyashuka chipinga chenda kore mun ngoti nenda na dzimwe plan na ndona ndana dzimwe plan pa rari kono svika pedzera performer ji na umere chipinga chikopusha nenda zvoenda kuzatanya ndara no ndikuvhaya siza abati kama zora no aridzwenya ndikuvhaya tanya naye vakosvika asvika ka point yena ine muna neta ngori fanele ndichende kuvhaya ari okay abe uvhaya ndara ndikuda chiri dyanga yenda dela yone apa no hola munhu avasa kupedza achikumbuza zuva atwaya kana atwaya akatsepwa ninge pakodya chelede abuya ari tsepa uranga sinipe chelede ngori vanhu to perform ngori vana perform ndari no chipinga changa chopema chanovera nempeni zaka ari irandidzo kudzenya tsepumanyisa ndari ini ashuma mpeni zaka nendivhaya indosara chimbandira tsepumanyisa hola munhu apedza uri pachelede yavo re nari apedza richikuvhaya zori wete ani kana no ndazi kudzozvidiva nne ubhalele aduva ndatomusidza uri hola munhu nataedzi yawe kurwanisa ndosedza ndaona uri obesa feni za bathu obesa feni ya bathu so hatu ba focus ka nena we na out a focus ka venerize a focus ka zvenda kuita zvone
ukwa ḓi pusha vhungana hawe na vhangana vhawe so the business side of it ha khou dzhenelela ha khou dzhenelela ngo to ralo ene u ḓo protecta dzi relationship dzawe na vhangana vhawe mara business i khou fall off so u bva ḽeḽi a ḓuvha so just kharali ri tshi dzhena u dzivhani ya mafhungo nangu badela vhugai kana vhe okay a thi tsha humbula zwino so zwo ri vhe na singo discuss uri ngo badela vhugai zwa sangi zwa zwino ma hone zwa zwino ri ḓovha ri tshi khou ḓivha zwa uri ndi khou tea u badela vhugai mina zwoṱhe so zwene I'm sure zwa zwi khou tou coveriwa nga tsha tshifhinga arali ndi khou zwi humbula ndi dzi petrol a thi tsha tou humbula zwavhuḓi zwa uri mara ndi nga si ri tshelede yone ya khou tea ya swiki na 2000 nga tshiḽa tshifhinga so ndi nga si tou humbula zwa uri vhugai mara hola muno fhedza fha tshelede i khou bva tshikolo so haitiani vheiwe ni sa vha venerize don't ṱalutshedza actually before ni tshi dzhena kene plani dzine nadzo hao dzifhio sa grupo nori ni khou ya u performa ni tshi fhedza na huma na ni khou iṅwe gigi kana na ahuna zwitshele zwene zwo vha nga ngomu iṅwe zwinwe yaho zwa vho rinevo sa dzi out ri tshi khou huma so ma out okay so ho itiani vheiwe ni tshi sala ni tshi separate na sa group sa venerize ho itiani afho fhethu ha vhesana zwitshele so zwo itiwa pele ndi zwitshele ndi ri ṱalutshedza ape vhathu vha lindela u vhona ngero u itiani hezwi zwo itiwa ndi zwitshele ma ene zwitshele ndi a funa bado u repa ngazwo mara zwi ya mbora so zwo iteaho zwo vhala nyana I think ndi asukuro ndi zwivhili ndi sa khou dzhenelela ṱhamusi kha dzi relationship dza you know as brothers you know zwi ri khou sokou mess up and then ra isa phanḓa na mina zwoṱhe first time ri tshi fall off mafhungo a u vhafumakadzi ma zwa zwi khou itiswa nga vhafumakadzi I think hola munna o vha tshi khou ḓa kha hauna part nga hangei valenda ndi tshi blomaho zwino hola munna ra tshi khou ḓa phathini phathi yone ya isi yanga mara ya mudzana to uri birthday dzashu dzi a tevhelelana ndo ni pfesesa hola mudzana a vha khou amba zwa uri ine birthday dzashu dzi a tevhelelana so ni ḓe hangei nda ri okay sure a poster status a poster chinepe kha Instagram la mudzana and then a comment nga dande dzi ḓo vhuyesa zwi amba uri ari and then ni ḓe na miri yoṱhe na mina zwoṱhe ri vhone zwa uri miri ri khou zwi itisa ndi tshifhinga tsha musi ri kha ḓi vha mirini na mina zwoṱhe nda ri okay ho luga nṋe nda mbo ḓi post ola mudzana kha Instagram u sumbedza uri dzi ḓo vhuyesa bad mara a si mudzana wanga and stuff u posta nda khou tou post uri dzi ḓo vhuyesa bad and then hola munna ra vha ro dzudzanya mafhungo uri nṋe nda mbo ḓi kumfounela hola munna uri hu khou ita zwithu zwa so ari ndo vhona nga tshinepe tshaṋu tsha na posta kha Instagram ri ri khou ya da cool tshifhinga tsha dzi gwarana ha renga dzi mugwarana dza baya blind we nṋe na ndani na zwivhuya tsha humbula zwone na nyi mara haitiani like tshe tsha ni wisa ndi khou ḓa hanefho ho renga dzi gwarana hola munna a tshi mfonela khou mmbudza zwa uri hu na halwana ndi ri hu na gwarana hola munna ri ni thini gwarana i khou nunga muṅwe na muṅwe thini nda ri ni ḓe na ḽani boḓelo hola munna ḓa si na boḓelo ra hwala bege ra ṱuwa ndi tsha i dzhena ri tshi swika da ri busy ri khou nwa hanefhaḽa ri khou nwa nyanda vhea bege fhasi nda ri bege khe i bva ni kha nṋe zwino ri phathini afho bege ra ro i vhea kuṱakani nyana arali ni khou ṱoga nwa muṅwe na muṅwe a tshi ḓa tshi dzhia fhano a tshi huma nṋe nda ngalangala tshingalangala heiḽa uthi avha i khou thoma ngoda zwino thi yadzo zwo ndo ya phathini ya nyi vha i khou thoma ngoda heiḽa uthi i tshi ngoda ya ngwana i tshi ngwana ndi tshivhilelani tsha vhathu ho ṱangana blind and nṋe mani genda ndi khou tshimbila nawe mani ganga dzula afha nga fha murahu wanga ndi not murahu wanga uri a vha khou tevhelela mara a vha a tshi khou ntsheka uri hoyu mujito u khou tea u vha right tshithanga tshi tou pfha ungari tshi nga fara ṅwana mara ndi uyu muṋe wa phathi okay
abe chitanga china chitu ana penyo mndu kana ngoro mwarulo vananga faro mwana ndiko muvola mwana ula mwana mbodi daka ndeveni ari njene mngana wanu niambisa sona vana was abe loti chikwamba ikwamba la mpinja ayo mara ziko phara mwana moko zwipfa ndene mngana wanu niambisa sona ndasa jene kazo nezila zwitu ndimkhwalo landa rikartu sikara mwana mra building ndino zuka mra building hela uti yaba yowa ndino ndameni lasi ya yemo nende kono romeka sure ni shapu ndali ni chino khona pala ngombona zo ndi shapu wanza mujiga lasi ya huma rawo mara tari chumela ngadari chiswika ndiko suka kama genga anga pala ndani kwa mane ngwatoni fizibu chifunda wadela utikolira mra wena khona wona uitia shiwo yandi kama uitia nichikona nganye uitia ari nenda ndo muzori party yawe blind ziko bia as a blind ndani kwa mzimeza ila ntundo danadzo kidzi na mina zote ne namnekedza ndazi kuti mnekedza tomridzione so right nabo the huma kwa kama genge ndizwake la kaimwe mbijanga ene fizibu yanda wanela utikolira ma paibuze lo tingulira mina emu ina ngoswa zwela uti yako niambisana na mdara don't bakazo mar patini ya okay madi pusha na story chicha panda ndabudi tazo ngarangara ne futhi ndandisa kunupomba ngetla chipinga ndiswa kula mntu ndari ini ready nano mburi push ari show ndaumela kela uti zibuya ndari mi rekombro nizanya muri apa nditu wen zanya muri ndatu party ya pera zwino party jipera ndo ima zwino party ko baranga ndiri veiwe kids vayani veyo ndo waona ve ini ndarani songwaranga nilisha hela si ya tuwa nala mageng ya buya zomboresa ndizo ndo buzupika ndi megai kai chi sport ndiko buya nayo ndizoni wana na munda ni wana na mtu izo pira zo ba hela uti ya buya ndare ni vayani mahoruka bamba ya vayana esa vaya ma wana zomri iko zidiva zori uritiani esa vaya wala mtu abya dampira no sizo ngale litoloni ya baiza ini andole kali ratomo ndione ndo ya thoma ndio thoma mara states so zombri ndi imwe ya dzindwa dzene dzolida pa khorivewe ni separate ya vadina out arara wachizvino kana raka Facebook radori the other gender radori the other gender so ndizwa kuromboresa ndizori okay arani kwa mtodo mutu oruga cause ne atiko toda nawe mutu kutodotoambana ne kana zvezo zvino uko nyimisa kana mina zote mara ini ngandiyena kwa changa yoboyi sama ningabo asizone zombori ndi dzimwe dzindo dzene dzoiteya niche group wabona mfesa yituku no vatuku aside so rikoshavori vamwe vadopedza vachironi dhera na dzimboma na zvipfura ngari ndonovanga zvipfura milomo yotei nichikamba vyadhava mbodito ni dhera nga zvipfura vari ningoitisahani wabona mfesa so